Sagudayin nga ron ti surat, idi kalmalay nga paset ti pagkasalitaan ni Esther nga napawalawan. Ti kabit. Idi kalmanlaeng. Idi kalmanlaeng manong nemi. Tarabiin ngem sampay nga nakaawid ti asawak ka ni Fidel. Naladaw manen. Uno. Saan ka di manen nga sumangpet? Iti na ito nga rabi. Rumeng kuman nga maturog ak ngem jakmet makaturog. Jakmet ngamin numanen talyawag ti cellphone ko or orayek nga gring tano kastoy nga oras ket isu ti karget ti padagtawag ni Bobby. Tinabayag basitan nga coolmate ko. Ala. Apay at asawang nga ni Fidel pagkatapos at the coolmate mo natungotawag. Ala ka. Sino ti kabit? Di babae wano di lalaki. Akastoy ano kastoy nga awampay ti asawak nga ururayek ti sasangpit na no sumangpit wano saan ket tumawag ni Bobby. Nga umanay laeng manonemi nga pagpalpalabsak iti oras tapno jak matagtikan amang uray ti asawa. O wow. Maawatan nyo di sitwasyon. Numaladla daw ni Mister ket kabayatan nga agururay ni Mrs. Adamat katetext back na adamat textmate na uno coolmate na nakaw. Ket maragragsak ket maragragsakak nana maragragsakak. Oh, maragragsakan ako na ko ma. Gabuta adu digiti napipintas ken nakakatkatawa nga istorya ni Bobby nga puon ti pagkatkatawaak ken pakaragragsakak. Nakaw? Aging nga nagring di cellphone ko ngam saan nga ni Bobby. Sinong batak? Babae? Damdamagad na no siyak ti asawa ni Fidel. Kayuwan ko na ka. Ket dinamag no sino, ket dinamag ko na isunisuna. Wan siyak ti asawa ni Fidel. Kasi ka, sino ka? Una ka. Ngem di na sinungbatan ti saludsud kumanong nemi. Dinamag na kiti no talaga nga awan ni Fidel iti balay mi. Awan ko nak man na dagos. Awan isuna ko nak. Talaga nga awan. Ket ad-addan ti pungtod ko, idi awagan nak ti babae, akasasarita kiti cellphone iti, Gaga! Ana? Gaga ko na nakanyak. Gaga ka no tawang gayam ni Fidel nga asawa kiti balay mingem apay nga jak amono sa didon ti ayan na itak. Apay ka no manong nemi nga jak mapan sa pulen, apay ka no nga jak madanagan. No, sa didon ti ayan na. Ken no asino ti kadenden na ita. Gapoy ti pungtod ko manong nemi ket kinakoy. No asino ka man. Awan ti karbeg ang mga mangibaga kanyak agagaak. Gapo si ka ti gaga. Awan ti bibi ang nuno sa dinuman ita ti ayan ti asawak. Ken no asino man ita ti kadenden na. Kasang sawang nga na. Awan bibi ang mo. Nalawag ha. Nalawag. Ngem nakalawlawag tinangig ko ng insungbat nakit kinunana. Ana imbagpay kano isuna tauray no kabit. Wow. Naimimbag kano pa isuna tauray kabit laeng isuna ti asawak. Ngem adda pang ni panangikalikagom na ngamang sapul no sa dinutayan ita ni Fidel. Idinto ta siyak kano manong name nga pudno ken legal nga asawa na kedjak ammo nga tuntunan ken sapulan no sa dinot ayan ti asawak. No kasta ket adda kabit ti asawak nga ti kabit na ket isutag damang kasarsalitak manong name. Na dayta nga kabit manong name ket sapsapulan na ita ti asawak tawan isuna iti dennana. Awan isuna ti dennak ngem sa dinungarot ita ti ayan na. Adda isuna ti sabali nga kabit, nga saan lang nga may sa tinagbaling nga kabit ti asawak. Oh my God! Nakunak tinakem ko.
Anda pa lang iti ongto, tilinya ti babae nga nang magkakanyak akabit iso na ti asawak. Manong nemi ket pinanek pahi. Ket pinanek pahi na minsan nupudno ti kunana nga isuket kabit ti asawak. Ket nalawag na kiti imbaga na kanyak manong nemi ako nana nga isukano ti dati nga umawawag kanyak nga mangdamdamag iti asawak. Nga ididamo ket imbaga nang isukit office mate ni Fidel. Nga idikit awampay ti atak la. Nga adda sa bali nga kabit ti asawak malaksid ken kuana. Ngem kada gitoy kanon ket kasla mamatin amalaksid ken kuana ket adda pa sa bali nga kababae. Adda pa sa bali nga babae ti biag ni Fidel. Ket inulit naman nga imbaga kanyak nga gagaak manong nemi. Nga puon ti adadang nga nagpungtutak. Ket nagsakitan tirik na, "Oy! Sanak nga gaga! Sika ti gaga! Kayit kong ipaniknik keng sanak nga gaga, ha? No di ket sika ti gaga! Sika ti gaga! Sika nga kabit!" Nagupa din manong nemi ti linya ket amok. Adin akon mangmangipay ti kabit ti asawak. Ngamin tultuloy ko, tinagpungpungtot, nga di mabanog akon insarden kod, kanin sublat kon tinagsangit manon na yun. Nagsangsangit ak apay. Apay nga inaramid mo kanyak ti kastoy Fidel. Liliputan nak, lipliputan nak, sinaktan nak, dinerder mo ti puso kiti adong sugat, nakasaksakit Fidel. Nakasagsakit unay na itong inaramid mo. Nakasagsakit olay. Adak iti kasta nga sasahan, iti tagring manen ti cellphone ko. Kaya di kita no sino tumutawag ni Bobby. Diya ka mo sumbatak, muno saan ni Bobby. Binibay aklaeng, kading karigatak, nga pinagtalnan tirik na. Insardin ko din nagsangit manong nagring manen. Kat nila tababi tumutawag. Sinong batak? Kat kasla na bang aran manen tirik na, idi tamangig ko. Di magusto ak unay nga buses na. Bedroom boys panong. Kasla may sa nga announcer akas ken kati buses ni Bobby. Dinamag na nuapay kano nga napaot nga busy ti cellphone ko itay damo nga tumawag. Imposible kano nga ti asawak ti timawag. Patyan naman ang naming awamanin ti asawak itisidong ko adamanin iti barkada na. Tawan ti iliblibak ko kininliblibad ko kini Bobby manong. Imbagak ti amin amay panggap kada kami kini Fidel. Manipod idi agnubyo kami pailaeng sa idi agasawa kami ken idi ta mangrugin ama pareknekak nga napatpatig ti barkada ng imitisyak. Nga idi agayan ayat kami pailaeng ket awan ti kapatgan ken kuan no saan nga siya. Nakadungdung mo pala idi kanyak manong. Ano labsak tag sa ket amin nga panawen na kinibukbuk na amin kanya. Ngem idi, tagasawa kami meten, ininot meten nga nagbalbaliw suna. Ano maladaw nga agawid at isuna ti sidong ti barkada na. Kanayon nga rabiin at umteng, kenawan at tapayan di kiti rabi ang tiyak mauray suna, abigat tunno agawid ti asawa. Kat nagtimagkak manong nemi ket sinong batak digit sa lunsod ni Bobby kit kinunat. No idi, ket barkada ti ayan na. Noowan isunod sinong ko. Ngamita, ket saan laing nga barkada no ti ket adda isunay ti sidong ti kabit na. Napanagnikakon Bobby. Ken sa lang may sa ti kabit na. Saan nga may sa no ti ket aduda. Dayta manong nemi tinsungbat ko. Uwan manong. Adu di kiti kabit ti asawa.
Saan lang nga may maysa. Kasla saan nga mamati manunemi ni Bobby kadagiti inbagak. Aging ga nakariknak manin ti sakit. Agpungtutak manin. Agsangit ak manin. Kaning pangig ko nga mismo kini Bobby. Di ba nagpungtot kan panagsangsangit ko manong kahit kinuna. Ayop. Ayop ti asawak. Bababuyan na. Nakapudpudno akin ko na. Ngayon niya tinaramid na. Anya tararamidan na. Ayop ka, Fidel. No kayam, kayak mat. Kinunak amismo manong nemi, kadyak amo ta dayta. Dayta matenti gunundawayan ni Bobby tapno ulitan na ti panangal-allo ko na itiriknak. Ano anyaman kano ti problema, kat adda isuna amang sulbar. Insing-hasing na manong nemi ti panagkita mi. Ta, di kampay nga rod nagkita ti personal no pa'y kanayon nakawawisan. Ana, nagkita ta? Esther, adda kanyak ti sapsapulam. Adda kanyak. Bay amon, nilakay mo. Adda akman. Maruak pa'y lain. Manong nemi imbaga na bayag, imbaga na kanyak, nga ipatpatag na kitilikodan nga dinakpay nakita. Barukan o pala yung suna. Adyak libaken manong nemi nga ididamo ket pagpalabasak laing ti oras ni Bobby no kasta ngagsarsalita kami ti cellphone. Ngimi di agangay ket maininlamak maten kari kinibalikas na. Inulit naman manon nemi ni pasansan nga bagbaga na kanyak nga nakasagana kanu nga mangipaay kanyak tiragsak ken oras nga saanin nga maipaay-paay ti asawak. Ket no talaga kanu nga maiturot kumiten nga ramidan ti kaster ramidan ti asawak. Adda kanu isuna nga nakasagana nga pangaramidan. Inulit naman manon nemi nga baga kanyak nga patpatagnak kanu oray no dinak pa'y nakitkita ket patyan na nga adda ka numeten panagahit ko keng kuana. Lalo itan, tanang panagkakalipliputan na ti asawak. Manong nemi saan nga nalimpyo ti panunod ko iti dayta nga kanito, agrabrebelde tiriknak. Agrabrebelde tiriknak manong nemi. Nawaya kuma ngumanugot ak ti awis ni Bobby kanyak. Humaawis ak. Bobby, mayataksan, Bobby. Bobby, umagat to yan, Bobby. Bobby. Agrabrebel de tiriknak, iti dayta nga gundaway kat nawaya kuma nga umanugotak iti awis ni Bobby kaniyak. Ngam amo manong? Amo? Ngam tiyak mo takasla natangad ko pa laing ti langit. Malagip ko ti Diyos nga nagbutay nga keng kuana akas la iso ti Diyos tinang silaw ti panunod ko iti dayta kanito. Iso nga saan ko nga pinatgan dayta nga awis ni Bobby. Iti likodan nga agrebrebel deak. Iti likodan nga iti dayta nga nabigat na panagnikak nga adda kabit ti asawak. Nga ti kabit amismo ti nanganugot ti mawag nga nanugot ng isot kabit ti asawak. Nga sapsapulin naman ti asawak. Dikat kahit nasawan nga ni Fidel nga asawak. Malaksid nga ta kabit nan. Adda pa'y sabali nga kabit na. Pauna hindi ata nga kabit. Agkikinabit. Ginupit ko di pa nagsarita mi kini Bobby manong name inidip ko cellphone ko tapno din akon matawagan. Kadintuloy ko manen tinagsangit. Nagsangsangit. Aging nga diya ko nabubuutan anak katurog ako. Kabigatan na manunemi nesagana kung ti pamigat mi iti asawak idit dumteng ni Fidel. Nasapa nga gawawid. Nasapa gabo tabigat. Diretso isuna iti siladmi ket iti rumwar nakabalabalan kang kuana ti tuwalyana. Nagdiretso isuna iti banyo. Simre kakmet iti siled ket inruar ko nga insagana di kiti pagsukatan na.
Masan sa nakastoy ti ruta na manong bigaten nga gawid. Bigaten no gawid. Agsukat nga dagos, mamigat, kalpasan na, sumrek tumanin ti opisina na. Paone datan nga ruta. Sa lagawid do, may mangan kan agsukat. Mangmangan kami iti pagdamag at isuna manong. Buwan. Pinagunyak. Kinitak. Ngayon sa nakakinita. Intuloy na lang tinangan manunin. Ngayon tuloy ko matlaang manunin ng pagkakingkuhan natin kahit kung ay bagakit kinunat. Ni Vicky. Dating ako tawag kanya nga hindi bagana nga office mate mo. Imitirabi timawag. Kit inamin na mismo. Saan mo nga basta office mate no diket? Kabit mo. Nakigtut ti asawak manunemi. Kinin sardeng na tinangan ket tinalyaw na. Kinusilapan na. Lungkot to'y tagkusilap pa. Idulog ko lang manunemi ti kahit kung ibaga keng kuwana ket kinunak manin. Saan ko nga salutsudin no pudnoon saan? Yung ti salutsudek Fidel. Ket no pudno amalaksid kini Vicky. Kada tapay sa baling kabit mo. At tapay sa baling kabit mo malaksid kini Vicky. Pudno ka di. Ngima mo mano, makapapungtot. No, ada ka sa salita mga saan nakasumpatan. Iminom iti danom nga dina oras ti asawak manunemi kalpasan na kitimak deren. Inulit ko lang nga dinamag nupudno mo saan. Ket adadan ti pungtot ken sakit ti mariknak. Hindi aminin nga mismo ti asawak ti pudno. Nga aminan. Wait, pudno! Tapos sumardang ka malangin. Pudno malaksid kini Vicky ka natapay sa bali. Imbaga na marong nemi. Nga di na kanun kayat ni Vicky tadan sa bali. Sana kit imbaga gagangay kanulang ti lalaki. Asaan lang kanong at ti asawa at amad na pruta. Nga saan lang at ti asawa na ti babae ti biyag na. Insi na nagayaman ni Vicky. Kada adamanin sa bali. Awang kano ti problema manong nemi da sangpatan nakmet kano. Kaya malagsit nga damit bukod ko nga trabaho. Bukod ko a kwarta. Kat itidada kanumat kanyak dagiti daddo mga sweldo na. So awang kano ti problema. Ato kumapay manong nemi di kiti bagat ti asawa karason ngem ginupid kon. Ket kastaon iti pungtut ko kit kinunak. Ayop ka! Anyo ko mati paggigidyatan ti lalaki ken babae. Agpapada tayo. Nga da puso na masugatan. Agpapada tayo nga darik na nga masaktan. Fidel. Ket no maaramid mo ti manglipot kanyak. Maaramid ko met lagdagipem dayta. Dinuklos nak ti asawak manong nemi. Ket iyam amak ko lang ti panakasulat dagiti mata iti panang tudu-tudu na kanyak panang tudu-tudu na tirupan. Ket nakadagdag sendi ket balikas na manong nemi a papatayan na kanun aramid ti manglipot ken kuana. Papatayan ka. Padasem nga aramid ti manglipot kanyak. Papatayan ka. Saan kon nga sinungbatan manong? Inapot kon di ropa ket nagsangit ak. Nagsangsangit ak manin. Abaya kasto ti biyag ti babae. Apay. Imo no nga rimuar ti asawak tapno mapanti opisina saksi marno ket jak mayolo ti trabaho iti adda kon ti opisina manong. Kaya di break time, tinawagan nak ni mama. Uno tinawagak ni mama ko nakuma.
magkakengkwa na nga inamin na mismo ni Fidel nga agbababae. Ket na iba kakidi man nemi kini mama nga damat lalaki nga mga mangsulsulisog kanya. Ket kasla kayat kumet nga ramiden ti asawa. Ket nakiktutak idi baga ni mama iti gaga kunana. Ket nalawag nga nang ikutin baga naman nemi. Saan nga masulbar ti problema ti sabalipay? Iti sabalipay nga taktakil nga. Taktakil man na problema. Mama, pakiulit na dialogue yun, nagbagal kayo. Sige, gaga. Saan nga masulbar ti problema ti sabalipay nga taktakil manin nga problema? Kinuna naman. Malagip ko lakit nga ron. At ti problema kita, ket isumit ti problema idi ni mama. Juan, idi ta si bibiyag palayang di papa, nagbababae mo't idi ni papa manong. Ngem saan nga pulos nga bimalis ni mama? Kayat nakidi idi manong naming isina isuna, ngem da kami nga talong nga anak na, iti agked-ked, ama pasamak ti palagsina da. Manong naming, imbagami kidi kay ni mama, idi manunemi nga agan anus ta isardeng tumutlang ni papa, teraramidan na. Wen, kasa pamalakad kaya dumag, agpay sumanong. Insardeng di papa, ti pa nagbabawi na, iti pa nagbabawi na, idi tanatayin isuna. Ngaging gana ita, ket di pa'y amon asino tinang paltug kang kuana. Ngem ket di ket patyen mi. Nga gapo iti panagbababae na iso a pinatay na. Kamalman na manunemi tinawagak ni Bobby. Tinawagan nak ni Bobby ko na. Inyawis na nga itan, di ba nagkita mi, ag-dinner kami. Wow! Nangikidengak manong. Awan ti dakas na, no agkita kami laeng. Ket imbanugotak nga rod manong. Idi agkita kami. Wow! Nagwapo ni Bobby. Nagwapo manong. Kasla edi kabanwagan pa ilaing ni Richard Gomez ti takder ken langana. Nagwapo ni Bobby. Ken idi agraip dagiti dakulap mi, oh my God. Kasla na kuryente ak nga dagos. Naglamuyot nga nagbara ti dakulap na. Ken no kasano ti pintas ti boses na iti cellphone kastamit iti personal. Parang DJ manong. Baritone voice, uno bedroom voice. Very gentleman ni Bobby na isem napagkat dagiti parang na naragsak akasasalita. Ket kasladyak na pupuutan manunemi nga nakainumak iti talo iti beer. Ken beer. Na ilata nga beer talo manong nainom ko. Ken inimas ko tinangan. Inyawis na manunemi nga ang order pa iti beer ta ituloy mi ti uminom. Ngem sana kon nga manlugot. Narigatan nga manayunan pa iti inom ko. Baka nung tiyak mapuputan ket umanugotak iti kayat na mapasamak. Ti sumrek iti biglang liko ako nada. Sana kay manugot. Let's go. So Bobby? Diya langit. No. Nakipagkita ang langit. Masansan matidin manunemi ano kasta nga awisan na ket umanugotak. Agdinar kami, aginom kami. Ket di na natamaliwayan nga iyawis kanyak, iti sasarek mi ti pribada a lugar, nga pagustuhan mi ko ano, pagustuhan mi kano tirik namin. Ipatpatek ka, Esther. Iti likodan nga tan asawam. Isina mo ti asawam.
Datantagdan na. Ngayon ko nagmagmanong na yung Jack makapag-desisyon. Jack matimbaga nga Jack kayat. Ken Jack tupulos aramidan. Ti mga ramid iti aramidan ti asawa. Ngayon sa anak pa nakapag-desisyon ko na. Ngayon madari kiti kong daw manong na yung kaslakayat tirik na. Kaslakayat tirik na. Nangro din idi. Tanaira na nga nakitak ti asawak nga at nakadwana. Nga naita nga kadwana nga nakitak nga akbayan na manunimik it ubing ngimiti siya. Kasla may sang estudyante. Wan mano. Ito na minsan nga panag-date mo na rin ka ni Bobby, naranami mo ti asawak kan ti kabit na ngasla estudyante ti kinobing na. Jack impadlaw ka ni Bobby nga adda ti asawak iti restaurant ngayon mi. Hindaw-dawat ko nga sabi ko ma, ta di na kam makita kini Bobby. Kaya di rumwardahan, himbaga kamitan kini Bobby nga rumwar kami. Kaya iti umunagon daw ay manong, imbatik ti kotsek iti parikag area iti restaurant. Kaya nakilugan ak kini Bobby. Kaya imbilin ko, nga surutan mi ti meron nga kotse. Bobby, please. Abay, sino na dyan nga kotse? Basta. Isod ka mo ng saan ko inusaran di kotse. Tasurutan mi data nga meron nga kotse. O sige, pagustuhan ka. Kinunana. Kahit mismo nga nakita nga simbrek ti kotse ni Fidel nga asawak iti maysa nga hotel. Anong nemi nagsakit? Nakasaksakit. As in nga nakasaksakit. Nagsangitak manong nemi. Esther. Sino kami na dyan? Isuday dito asawak. Aking kotse ti meron. Na sinurta. Na simrakiti compound ti may sa hotel. Adadaitan ito nagtuhotel. Manamaday kita. Ubing pa hindi kaduan na. Sila may isang estudyante. Talamaas asawang. No kayat mo. Mapandamit. Na maganda iti adati counter. No anya nga room. Iti ayan di kititwa. Kat no bakante ti abay na nga room. Mapantawid. Mapanta. Makilumbata. No maramit na sao, maramit mo ba? Come on. Come on, Esther. Saan ka to, babawi? Nagubwapuak, kinububingak ng nilakay mo? Nalalingak trumansa? Patayok-tayokan ka. Pagpuli-puligusik, tibukal timatam. Nagawitan. Ha? Nagawitan, Bobby. Sumunod namin sa hotel. Ito sa baling hotel. Sige. Manong nemi, ti amok ide, ket agsubli kami iti restaurant nga nang batsak iti kotse. Ngayon, bigla liko naman manong. Ito may isang hotel. Biglang liko. Yang biglang liko. Bobby, abay. Let's go. Come on. Oh my God. Come on. Tsakayat. Umay kakit din. Mami, dinakuyod na kasta. Ano kayat mo, ha? Pero saran ka? Ayatan ka, Esther. Kanamok ba't ngayatan na? Pagkunam. Saan ka sumusurot kanya kung nasa nakayatan?
Ngayon mabutag ka lang ang basol. Iso nga di mo kayat. Kano kayat mo? Dito lang tinurag ti kotse. Suara ko pa nga. Babi! Babi! Umanugot ka doon lang. I love you. Babi, siya kayat. Kayat. Inlokat ko ti kotse manong nemi kitim saga. Esther, papanan. Mansada kita taksi. Agsubliak ti yan ti kotse. Taksi! Oy, mabit lang, tulod ka. Mabit lang. Esther, itulod ka. Ngem, saan ko nang ikaskaso pa iti asawak man? Saan ko nang asawak? Saan ko nang ikaskaso pa ni Bobby? Inaanda ko manong nemi ti unag ti taksi. Nagsangit akmanin. Luaping amin. Iti balahing manunemi, nilahing nga nakilugan ak ni Bobby. Tapos lang makita ka mismo. Aping amin nga sinurot ko pa lang tasawa. Amok lang ano din nga talaga nga takamit na. Hindi makatanon ako manunemi ti restaurant kaya ng parking anti-kotsek. Sinakayak nga dagos. Ngamsak baya pinaandar ko manunemi. Inalat ti cellphone ko, kinintayal ko ti numero ti asawa. Nagriring. Pagkamon ta sinumbatan na. Nakaslagal-alal. Hello? Nalpas ka yun? Ha? Level pa siya? Estudyante? Pagpaspasahin? Pagpagam. Nakita kayo, opital. Sinurot kayo tinaliban. Simarik kayo. Iti may isang hotel. Amom, andamat kadwak. Andakamat ito hotel. Iti kumamad lang hotel. Nga nangipanam, iti dahil nga babae, ti papanamingam. Indalangin ito sa bali ko na. Isungan takam dito ita. No liplipas siya. Liplipas mimet. Baka pamindom na itan. O no pakabitlunan. Ano talaga yung bagbaka, mister? Yung baga kang kaidi. Ano maaramin mo? Maaramin ko men. Nagmahit gayam tagbaling nga kabit. Uno at maandaan ti kabit. No anda kabit mo. Siyak nga asawam. Nagbalinak meten nga kabit. Isumun lagay makayat mo ti kabit. Tanaim imas gayam ti kabit. Jack amo manong nemi numamati ti asawa ko no saan. Nagawid ako dito balay manong nemi nagtarusak iti banyo nagdigusak. Ini makasukatak. Ket kabutasan ko sinalip ti buok ko. Nagindahakon ket nakaturugan. Manong nemi baglakid ng taon pa ti anak mi. Una na nga sapsapulin ti asawa. Agsapsapul ti anak. Kasano ka may nagsikukak ngamin kata maibusanak man. Ipanamat amin iti kabit na. Sa inton siya kung tigabitan na. Narikat pa yan. Uri adla ko ma. E doon tayong dasawang iti kabikatan naman nun na may inasadgan na kanagos. Mabalingan di kasarita ta. Oh, kasarita ta. Pundo ka titibagam tanabi. Pundo. Nung kastada kapit mo. Da. Kaya mo, yamamukin ka? Tawagak? Tagsalita kayo? Abay, si kalamay mayan. Masaktan ka? Ang nakadiman lang pusom na masugatan? Kendrick ng mga masaktan? Aster, ti ararami na
Kada niya, pagpaparausam lang. Adak mo ta, napindasak mo ta, nabagluak mo ta. Gamot na siya tiligal nga asawa mo kit saan ka na imas. Takabit din na imas. Amom, medyo partner ko dirabi. Arigid na siya matin ti kabit na. Ito'y asawam nagbalimot na kabit. Amom ko na, nakimas ka ko na. Naimas ka talaga ti kabit ko na. Madlaw ko manong naming umang angis ti rakkel ti asawa. Nagbutengak. Ang mga tungpahin na ng padasan na. Padasan matungpakan niya. Padasan. Nasakit. Di ngamin? Inaramit mo ang peso. Kahit nitultuloy mo, itultuloy ko man. Bueno, tinakot kayat, tadan sa bali nga lalaki nga nakamagko kanyak. Adalatakin ka, no dinakam kayat. Tapno da kaming kinibabit agdan na. Kadannam di kiti kabit mo, takadennak mo ti kabit ko. No, sana ka mamati. Aga mamati, gawit lang, tatawa ka kisuna. Tinawagan ka talaga ni Mami Wano. Hello, payat kan? Hello Mami, good morning. Among kandi nga, imbaga ko niti asawak, nga no adain serrek na nga babae ti hotel kita damat ng serrek kanyak, nga si kada ita Mami. O kasalitan na ito ay asawak. Ibagam, namawat nga min ibagam, nga nag-hotel tamat idrabi. O sige, salita kayo. Di na kaya't ngawatin. Salita kayo. Tatno mamati ka. Datoy. Inawat na. Hello. Ini-speaker ko mano. Hello pare. Sundetoy. Di Bobby. Anong relasyon niyo ta asawak? Kabit ko. Saan? Check mamati. Insubli na kanya ti cellphone. Saan nga mamati ta asawak? Baam. Ipakadatan to king kuha na ti pag-check-in ta ng hotel. Una ibaga king kuha na nga agsasabay tayo, aglulumba tayo, pag-abayan tayo ti kwarto tayo. Pinanawan nak manunemi ni Fidel ket Simbrek iti kwarto mi. Nagtugawak met manunemi umang anges tinaunin. Abay kasi tinapit ko. Abay nakikooperar ni Bobby. Tapno di kasta. Kad dinakon kaya ta asawa. Tapno dagundawayan ni Bobby. Kastoy na mapaspasamak. Ngayon nadalos ti konsensyak manunemi awampay ti aramid ko ken sanggun tong aramiden. Naramid ko lang ti kasjay. Tapno ni matangak no anya trik na. Numasaktan pa ni Bobby manunemi. Dapat nagdigos manunemi ti asawak kaya di makadigos simrek iti seled nakarubuhatin. Si Mango nangan kami nga tuhan. Sika, saan ka mga nagubra? Nagaptayak na manuga kaya. Ginagaranak ni Bobby. Sana ka mamatikan ka. Inanugot lang arudan, di ba? At di lalaki, di mo palabat yan. Mamatiyak, nararaman na ka ni Bobby. Ken pa-check, nga di mo tutupan ni Sona. Amo ka na pudnot, panagayat mo kanya.
So nga, jak sayangin det ang ayat, star. Isar din ko taramidak. Anak, isar din ko taramidak. Nagalisto nga sawan. Narikat ng aramidan. Ipanagnek ko king caster. Ipanagnek ko king ka. Iti opisina manunemi ng lag-antiriknak diya kamuno apay. Imasideg manunemi ni Girlie. Hey, mare. Mare. Oo, ba anak yun? Di ka pagsikong. Ambay nga rin. Apay nga rin awagan ak ti mare. Kumadre anak to Nod na. Sige danto anak mo, di siya ti mga anak ti bunyag ti anak mo. Na, dahil sang-sangin ti lawag ti rupam. Ana? Aman. Karigit na palpalabas nga daw. Kasilasa nga madruwing drupam. Ngayon takit. Nakapimitas ti rupam. Nakapimitas ti riing mo. At nakati good news kang ka. Nagkanita asawag. Nga isarding nan. Nga din ang tunulitan. Ito, apay mo't nga bigla nga inaramid ng kasta. Anya tirason? Pinagpamarang ko ang damat lalaki. Pinagpamarang ko ang damat kabit ko. Kadamati. Dat pagpintasan na Saan nga patsin? Siguro, ingkadeng na nga saan nan nga orayan nga ramita kang prepeso. Isuangin ka rin Katungbalan na nga ta. Si Imen. Kapalman na manunemi na danon kon ti asawak dito balay ket iso taglutluton. Wow. Milagro. Adda kagayon na ni. Wen. Madamdama lang, malpaston. Pagkasundo makinanaka. Sabayin ito mga nabayagan nga sa muna ramanan di lotok, di ba? Si kamit lamang magbagay di nga na name-imas di lotok yun siya. Ano na? Si kamit lang magbagay di nga name-imas di lotok name-itis ka kung nakuma. Takaaduan ng chef kada cook kat lalaki, di ba? Sige, nakaw nagpalas. Sige, pag-gusun to. Sabayin at mangan. Sa tantumanin mangan. Ana? Sabayin at mangan. Sa tantumanin mangan. Ano ito may kaduwa ka rin ta? Loko. Sanak nga, sa mo naramid ang kanya, taramidam ko na kita kabit mo. Kinunak manong name ta sa anak, payakin ng asawa. Tano ka, agrumansa kami kat madlaw kong ipababaan ti ulo na apps. Kunak. Saan nga parang iwat data? Anda para iti data. Tingiwat ko ng aking ngato, isuda. At dapat pang duksol mo, apay nga tangiwat mo pa lang. Aging gawin, naming hindi makaluton, nangan kamin. Inibas ko tinangan mano. Sakti mo nangan apan nagdigos, kalpasan na, si Maruno. Kalpasan na Maruno nami. Idanda kami nito silhed na inarakop na. Hindi ka man? Pag naging pipiko takpela ay mo ta, aging kikipot ko lang. Aging kikipot takpela mo ta. Mapakawan na ka daw mas basol ko. Please. Sana kas ka rin nga may cut. Itisaksakatin tirik na. Isungar nga dako nito, tarugyakon nga, agasan na giti sugat, iti pusong. Kas ka rin harbet, nga maisublik ti dati nga panagtalik, kan panagkait ko rin ka. Abay, at ka din ng sa iti panagkayat mo. Sa sino saan maksayan?
Kabuta dandanin. Dandani akon. Isukat nga araramida kong dahito itapno sa amo nga may patuloy. Kabuta pa check nga awang pa'y taramin mo. Kinawan to. Tadyak ipalubos. Tamom. Nung sikat na daaramin na. Saan ka matno ka na kayan? Kadadamat aramin ko na. Abi kahit na pa lang. Sana ka mamati. So, ang tuyak. Ang pagpakawan, mga sulnit ka na kurkurangan, kanipanagnig ko kay ka. Nagbalbaliwakon. Ngawanin ti sa bali pa yung harako pagka nag-agkak kang tagikuay ko na dalang siksika. Siksika lang ti pangipaiyak ka na giti irut ti harako ko. Siksika lang ti pangipaiyak ka na giti bara ti giti akik ko. Oh, Esther, pagkawanin na, kinayatan na manin. Agaramit ng tiyanak na. Sige. Anong sige? Alamit mo. Oh, sige. Mapilpilit ka man. Di orahin mo nga saan ako mapilit. Sige. Aganano sa anangarod kat ng baso lang. Noto kasta nga tumawag ni Bobby manunimi ibagak kang kuha nga tinakuntaw tawagan. Tapi met. Nagsinubyanan kami ti asawa. Nasing pedensuna. Nata? Kinagyaman ak Bobby kadagiti panawan ng pahay mo kanya. Jack di bakin. Inayat ka man. Emsang ko impalubos. Nagbali na katakas. Nagsublin, ti pa nagtalik, kan mo yung pinsa na panagayat ko ti asawa. Kalpasan tinem, kabulan. Kinadapay ng pipitik iti saklot ko. Sigapay ka dito muna ka na yung bagaan. Please, Bobby, saan ako nang disturbo yung pay? Ngayon di ka tumalipatan. Malaglagip ka to. Oen manong naming kastaon ay tinagsak ti asawak. Idin, tayo bagakang kuwana. Nga ta nagpitpitik ni saklod. Tati onos tinam nga bulan manong naming sumagmanulang alawas. Idi tayo tuyak kundirik na. Tamayatak natin. Kadusto ako na. Asla ka barbaro ni ayat ka na kami. Kat di pa nang ipaikon manong naming tibagik kang kuwana. Isumaten dito pa nakaalak. Isumaten tiruki apuon nga nagsikuga. Kasta ulit tinaglag to ti asawak manong nemi di mamon na nga masikuga. At kunana nga gan-anad kami. Uwan manong. Kat na pa nagnekak nga talaga nga saanin uno awanin ti sabali pa nga babae ti bihag ni Fidel. Nagbalinan nga pudno kanya. Nagruna, idi tanagsaruno ti duwang anak. May salang atawan ti bait namanong the junior kinilalay. Diya ka muna dito pa yung sumarunong anak ko tas anak mo't pa nagpaligid manong. Kaya nga sawan nga nagsubli ti dati nga nagsakbi ti asawa. Takasli ti damo nga nagtultuloyin. Kaya dawat ko sabi ko ma talagang itultuloyin ti asawa ti saan apan nangalapay ti kabit. Wan manong. Awam maten tumatawag akabit. Awam maten magsapsapul iti asawa. Kabuta talaga ang insardeng ng tinagbabae nga nagbalinan nga napudno nga asawa ken natungo nga man. Manong nemi da ito nga ron ti pagkasalitaan ken thank you iti anus mo nga nangipasa ken thank you mat kadagiti nagbuya thank you na damat na ibatik nga adal ken liwliwa tuy nga ron nagyaman nga paghayam mo ita Esther iti Batak City.